بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. سورة جاسية آية 13. خدا عز وجل في آية پیروز دا بمده نشان کرن بمده فهم کرن گو بله تمام کائناتیش بو انسانی آمده کریه وكا بود آية بيجي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه تمام تشتت كائنات دهيا ده آسمانا ده و أرض دهيا اشترف خده وجبو وهاتيا آمده كرن جبو خزمتا وهاتيا آمده كرن إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون دویده جبوا ملت قومی گو بفکرین پر آیت علامت اشارت تدهنه یعنی بله خدا عز و جل قیمت دای مروی پیروزی دای مروی جبو گو قیمت و پیروزی دای مروی بریا گو هر تشتی وحی جيره بشينه بريا گو پیغمبر جيره بشينه بريا گو فرودات السر فرض بكي بريا گو تعبيري بتركي گود بتعبيري جايسه بريا گو جي بخوازه جيره آماده كريا دايه داويت خوازه يعني پیشي تشته گو جيره جبو جيانا ويش بو بختواريا ويش بو خوشيا ويش بو پیروزيا وي لازم بن حمو آفراندنا و داویه جره وحی شیان دیا و داویه جره پیغمبر شیان دیا و داویه جره امور دین سرفرض کرنه بوی آوائی معرف جوینا فهمد که گو بله ده کائناتی در جمع خدا تشته هر بقدر و بقیمت و پیروز مروفه انسان یعنی جبوی آوائی خدا عز و جل افتشته گو ده آسیمان دا وکا ستیرکا وکا هیوی وکا روژه وکا گزگانا حموش بوگو انسان جي سود بگره آفراندنا و دا عرده دا وكا بحرا وكا آوا وكا دارا وكا دشتا وكا زوزانا وكا چيا حمو تشتگو دا عرده دا جي آفراندنا جبوگو انسان سود جي بگره کار جي بگره انسان جي فايده بينه يعني اوانا حموش بو فايده گرتنا انساني آفراندنا خدا عز و جل حموش بو گو انسان پی بختوار ببه بختخوش ببه پی آرام ببه آرامی خو پیک بینه آفراندیا یعنی معناونا وکا گو ازیدی سجی نبجم چینا بی وکا گو ذهنیتا دینداریا ایرو دا غلطه زانین سن که هر وکا گو حاشا خدا تخوازه انسان تعدی ببینه ازیت ببینه نه نوره يعني خدا عز و جل تمام مای تشت کائناتی ده جبو پیروزیا جبو خوشیا جبو باشیا جبو آرامیا انسانی افراندیا yeter ki go insan zanbe je kar bigre je sud bigre je fayda bigre yani afqa ni'met kainati da hana hamuj bo berjevendiye mirovine yani ama iro mixabin waqti go merav alama dünyaya nare alama peşketi ew kese go جوان نعمت آسمان و أرضا سود گره کارد گره فایدت بینه کینا مخابن او عالما گو نباورمندن او عالما گو امد بین مسلمانن اما چما عالما اسلامی يعني وقتی گو تی پیویت صحبت تی قرتی امد بی خدا ایمه يعني پکی خدا ایمه اما او امور گو خداش بو ما آفراندنه چما نه ایمنه براستی آية بيجيها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون دويدج بو قومي قو بفكرين بر آيات هنا بر إشارة هنا ها قرك أف أمسر بنافة بفكرين يعني خدا كائنات جبو مروهية چكريا و مروهوه قو نزيكي خدانا چمد كائناتي دا هندك سود دقرين هندك كار دقرين اوه قو نباورمندن كائناتي جباورمندا بهتر سود دگرین بهتر استفاده بینین بهتر جه اوید بینین آرامیت بینین yani به تعبیره که چما
عالما نباورمند لگورا عالما باورمند کائناتی ده نوا آرامی ده نوا بختواری ده نوا پیشکتنه ده دجی اما عالما باورمند ده عالما پاشیه ده دجی یعنی گرکش وینا ام عبرت بگرن گو بلد ورده که مای نآمیا ام بکیری خوناین ام راستی فهم ناکن ام پی راستی ناچن ام راستی نشوپینن راستی چیا راستی اوه گو بله خدا عزوجل هر تشتید کائناتی دش بو آرامی انسانی آفراندیا یا ترکی گو انسان ایجا بخبتش بو گو خب پیش و ببیش بو گو آرام ببی امانت خدا بن بمینت خیر و خوشیده